Kublai P Baro Shakatup Kubor Jungi Kadon Bosco Media Network. Kimat Kipakong San Menta Kasngi Kilong. Kershan ka FKJGP Yakarai Kador Barshnong Mau Senram. Pelat Kakong Clarabel Yakakot Counseling and Communication Skill for Teachers. Jit Rang Bashnong Kamalki Hakashipho Tarek Nailar. Ban Lawanra Kabil Penkala Constituency MDC Hadorbar JHADC. Tomantay niya pay siya kikubor kibakhaman niya. Hadin bami ka kubor badon ka kunhun ka bakwa aban lenyam hakajaka jungo kay perthei kabalatip kum kamau jumbun kabadon ha mau senram nakaliang ka seng FKJGP Southeastern Zone mau senram block hakasngi nyauterik nailar arhajar arpusaw hakajinyalam usamla kermen shangdiar General Secretary kilaya kundu yakinonyalam shnong mau senram ban kershan lang halor ka jingkhang banwan lenyam hakani kajaka namar kade kajaka jungo kay kaba itenat bat kaba phla Kinong yalam kani kaseng kila kentu ya kisnong ba marjan ban ai ka jinga trelang bat banam ailat ya kinu ki kenhun ki batmu ban penlong jaka maniblay hakram mau jembun kila kerpat ru ya ka KHEDC ban ai ka jingkershan ya ka rai jong ka dorbar snong mau senram halor kani ka jaka Kinong yalam jong kani kaseng kila penpau syai bakim persya ya kanu kaseng niam ban maniblay hendrei Umday hakram mau jembun namar ki turis na keleng ka perthei ki wan petkai ya ka jing ipla ka mariang hakani ka kram. Stop nak. To da kaliang jungi kaseng FPP lese ki pajba nong pet YouTube lese kila bandong siga FPP keja habdi ke isu mau jembun ya ke bakador basnong mau senram kalamik sekhamat ban pisai halor ketiga jaka kebaki para reuniam Hindu imut ban pendong ya ka yatra kati jaka dre na kaliang jungi kum kaseng FPP Southeastern Zone keba dre na kawi kiseng keba pek permanlam ya ki pek ngor ya ka julong juman dong katong than nambuk kebaha kamiat karo kepa baka susuk susai Tekani kadai kawai ni kimat ke bakta ya ke susuk susan hakadong kathan ke jungi. Te hadin bangi leyo ban ya kendu ya urang basnong bat ki dekat dong ka istep darbar snong jong snong mo sendram leyo pura ka jing sai naki habadai bat kene ka isu. Las ngutu ba kim klem song thai nduk ka snam ada kan riu haduk mentah ki ya ksai. Kumnu ban yada ya keti jaka bakanom dei ban long ka jaka manebelai. Dari kadai banne bansa kumba ublei trai kenrat ulai kerpang ya ka snong mo senram ya ketiga jeka ka jing internet jongka ka dorbar snong ka yang hatlor takanorim ban penne pensa ya ketiga jeka kum ka jaka jong kai perthei ka baki turis keleng na ka ya ka ri jong kari ka jungi ki wan keleng ban pet ya ketiga jeka nomor ka don ka jing internet ka kerpang te kumta na keleng jungi kaseng hadin bangi la ya kendu ya ke step darbar jong kasnong mau senram kabala yang skam triang hakanurim pan persya ya ke jungwan niam jong ki reuniam Hindu hakasipho bat khatwei terik katkum ki lat pathai khobor ki bangi leyo sngo te kumta nalang jungi kum kaseng ru ki ai ki jingkersan ka bapura ya ka darbar snong mau senram Kakong Clarabel Malngyang, Legal Cum Provision Officer, District Child Protection Unit, East Khasi Hills, kalapalat padba yakakot Counseling and Communication Skill for Teachers. Hakajingadan lang u Reverend Padar Joe Prabhu, Director ka Don Bosco Integrated Development Society, bat kinong hikay kibala mikmat na buntili ki school ka Sor Shillong. Yakani ka kot la palat padba hakajingalang kabalalong ha hol jong kani ka society ha nong shiliang nong thamai haka nyaw tarik nailar. Kani ka kot kanya rab ikinong hikay ban sngotu kambha bat kam janai ya ka jinglong bat jing baki khna kiya kandu ha kani ka juk menta ha ka ba ki kimi ki kpa ki bun kam hadu kata bat kim don porshu ban pelut bat lagi jong ki khun ki kiti ha yeng hasam Kinong hikay kidon kabenta ka bakraw bha ban hikay ya ki khna ya ka akor ka buram ka le khu le suba ya la di shimet bat ha yeng hasam
jing betelenti kamtam haka akor keburon mat kumjuk ru kamtam haka jing mucing berkat ka jungki namar ba bun sien ki khna haba kim yo banya phliu jing mut kamtam hayeng hasem kumjuk ru barki parlo projor ting ki shin ki kilat ki liti ki ba bakala but nakabantah kum kita ki khna laradon lengba kan ikakot wala banyarap yaki kena makin yo ya kata ka jikai bat kamtam ru nakabenta ki nong hikai makin na ban yo ke guidelines kumno makin approach lanikin betul nanti kena makin ya yang lenti ke badai bat banum ya lambak lai ki kan long ke bayarap shibun nakabenta ki kena school kamtam school basel ka office jungi ke dei ka district child protection unit Badan Hapok Social Welfare Department, Badan Hapok Luwala Shumer. Di buon sien nakaliang jong ka Education Department ni Jordan gaji kendu. Andre nakaliang jong ka child friendly long bade kishim ya gani galat nakabenta banyarap kat tukat ni ki benta kamtam ki school ki badan ki jong ki shnong ki bakidan Hapok kani kajing ya tray lambat ki yo ya gani galat chira. Nakaliang jungi ke government ke district child protection unit ke train ke benta ka jinga dah yaki kena di nakaliang jungi iba kani du ke way na benta ka bang don kam bangin pekmi kamtam ya ke emlang salang namar kala way jungi ki kena ki digila way jungi nakata kini ki kot ke guidelines na menta kinuhi kai kumno ban deal bat ki khna kamle nam ta ban sam khna Uba Anthony Lingdo Nongbri, Secretary Election Committee Kashnong Malki ulapan bena pajba, bakador bar Shnong Malki kan sajet arngut kirang ba Shnong Batmai hakashipo tarik nailar, hamadan Malki nadu kapor prabaji menstep hadu arbaji no pai sngi. Inyo yaki bod hakapor lai baje, bat enpen bena yaki nong job hakane kaju hi sngi. Kidan laingut ki kertong ki bakentop ya uba bandara warjri, ba PK Sotun, bat uba tamdu khongwir. Na kini laingut kinong tebut kin pruit dak arngut naki hakabalat balason yakador jongki. Uloong baya kani kajing tebut enle dekakot balat bala kerpat dia baro ki badai try snong kin mi renti banjid ikirang ba snong bathamai hagani kasngi. Hagani kasngi kandon kajing khang snong hakikenta tebut bat ensha ban mi na snong tang yaki kena school ki kena college ki badan hapdeng ke examen bat yikitu ki balecha hospital. Kibriu kila bandrung shamalki kumbalong man kasngi ulaong. Tang bak senong ketema jong kesenong. Ya kaba kadorbar kalbu lembaga election committee. Ba pembek ya kani kakam. Kani ka jingjit ikirang bak senong arngut. Kanlong hakani ka sipotrik. Jong mentau benai. Arajar rafsau hang ni apok madan malki. Kapor banjit ikirang bak senong kanlong nadu kapor prabaji mestep. Haduk kendai adu arbaji mensi. Om kumbalapan menaning kong kendai beji. Kata kadi kapor kajing pegelan kaliang kadorbar. Bat hakaju kasngi hi on sanyo yaki votes. Jong kini ki rang bak senong batmai. Kapan long hakapor lai beji mensi. Kata kadi kapor bangin nyo yaki votes. Bat nakaliang kasnong idon lain ngut kirang bak kibala file nomination nakabanta banyakun ya kanika kamrang bak senong apok kasnong malki. Kita gilong iba bandara warjri iba tamdu hongwir bat iba PK Sotun. Kini kilaingut kini kirang bak kiba ladap on file nomination bat ka election committee kala pediang ya kani ka nomination jengki ban yakun ya kani ka kam election rangwa senong apok ka senong malki. Bat hakaju kapor ka dorbar hakajing lang barang sudap long hunen kasi kalarai ba kanton kajing khang senong apok ka senong malki hakani ka sipotorik kabade ka singi rangwa senong.
Henry la pelaj no ya ki school ki college ki badan hapo upur sam yo kasnong malki ki badan hapo deng ki exam but kumjuri ki office rekam ki badan hapo kasnong malki kandom don kanu nu jingkang na kabenta jongki but kani kadai ka kalong ru na kabenta kitu ki badan kami ya kam ka bakerki kum ki hospital ki kwai but nakaliang ka election committee hi kai wer ya borok kinong songnong bakinyemi pajba ha ka tu kasngi ban pendap ila ka jong kahok ha ka banjit ila jong rong wa snong arngut ngin yo kirang wa snong bakin jet aku tu kasngi po mana malki nang waki kam jo kasnong kinya chamat but manu bala banjit manu bala bani simenta kani kam jet rong wa snong dorbar hi lembaga election committee gelarai batang ki try snong ki badai ginong snong jong kasnong malki ki badai ru ki khasi ila ban simenta ha ka banjit ya kirang Hakadorbar Kerpang, Kajantia Hills Autonomous District Council JHADC, bala penlong hakah nyau terik nailar, UCM ba Tombor Shiwat ulawan ra ya bil, the Jantia Hills Autonomous District Constitution of District Council Amendment Bill arhajar arpusau, kabadai halor ka jingpen kala constituency, badru ka jingpen kenria ya kishnong nakawe ka constituency syakawe pan. Yakni ka bil lawanra hadin baladep penbet renti bat penbet penbiang daka delimitation committee ka JHADC ka baladep ru ban penlong ya ka jing pensngau pai ba hakijaka ba pher ha ubenai balala. Hakni ka bil ladon ka jing penja ya ki kerteng konstituensi barim bat ai kerteng daka ba thamai dan pad ki kerteng konstituensi badang ne kumjo nalor ka jing penkenria ya kishnong nakawe ka konstituensi syakawe pan. Hakani kasngi la shuan ra ya kani ka bil hapo yeng dorbar katba ki jingya tai pat kinlong hakasngi pratarik nailar. Akan listi. Terhadap semua buku ada Inggris ini umat. Aduh tadi apa susah? Nggak sudah sistem dengan minuman wow sudah Pasti. Jadi kalau ada perusahaan yang Inggris yang komus yang positif yang muncul yang tak Arngut kinoyalam kaseng ki samla Pule Khasi Students Union West Khasi Hills, samla Ulysses Rentong General Secretary Maushenrut Circle, bat usamla Kor Barlang Merthong Assistant Organizing Secretary, kila syakot hajir haki Pulet ka Maushenrut Police Station, halor ka jingkeno baki don kti haki jingken rakot na kinong bela bar jela. Usamla John Fisher Nong Siang President bat samla Franklin Aim Yong General Secretary KSU West Khasi Hills bat kiwe ki dekot kila senran yakini Arngut cha Police Station. Kinong yalam KSU kila bu jingkeli ki bor sarkar kile ayupat ya kitu ki breu ki bawanra nong bela na bar jela ki bamdon ki kot kisla. Jauh mendan, jauh mendan, yaki bawet, yaki bawet, yaki bawet. Kita mental seni, ila wanane ta tanat hadin ba ila yo yaga Sti Samon naka Maushenrut Police Station halor kanongrim ba ni lek kanra ba talasi ya ki mender ki ba wan trai bi an apo kadong kathan te ndrai ka ba solongo kalong
wala semladon mano ba ai ujor lane ijahar tendrei kila kot ini bat kila pengat haki katu katne teli ki kendon te ni kwa manbu kadak jingkeli menta kolong hato ka police department lane ka sarkar ka perkhat kumno pat ya kine ki riusumet bat ki kontraktor ki bawara ya ki breu ki badamar ki bam penbiang ya ki kot kisla wat ban pencisa ru ba ki dei kita kinong India ha ka ba kila penkeng ya ka interstate migrant workmen act ya khat khandai spa nyup khandai ka bla pentre kampura ha ka jela jungi ha ujar khatwei bat kumjo ki bala penkeng ru ya ka child labor act ka khat khandai spa ha penreu ka ba persya ban phatrai ki khna ki bang hapo ka khalai snem te hendrai ha ka jinglek khra jungi ngilap ya kita kum ki bro tinga soman ong ba kani ke jing persang jong ka sarkar ka datang ke jing persang ban the umpeja ya ka mensim yele jungi kum ki samla tendreng soman ong ba kani kanang ai mensim penban ini banginang yai yele banang yai pengor susu ya ke jing wan rum klep jong ki mender hapo kadong ka thain bat ha ka jelahi barok hawai susu kani ke jingle jongka police department hak simenta ka pensat ini nginang mut bang iwan hang ni menta kin reward lane kin ai Menteri Rangba kejela ukonrat ke sangma ulaple ya ka hall auditorium mathamai jongka Royal Global University Assam haka nyau tarik unailar haka jinge dan lang u Ashok Kumar Pansari Chancellor kinong hikai bat kisamla pule jongkani ka skul ba haka jingkran ukonrat ulaong ka jingdon ki skul ba ki bala penbiang nadong shadong ya ki jingdon kam jong kinong hikai bat samla pule kalong ka jingmentoy ka bakraw ya ki samla ki ba menta bat ya ki bandang wan ula banjur ya ka jingdon kam ban penklan ya ki jingwat jingte bnia research ya ki ba bon ki phang jing start khnang ban wanra ya ka jingkala ban tip khambnia shu ya ka jing e ba kani ka than ka ya kendu man kapor ulaya ro ya ka jing trei jong kani ka skul ba kabala ai ya ki jing hikai ki ba jiliu bat bakan sai ki ba ya rengkat bat ki weipat ki skul ba pau nam ha ki wei ki jela bat ki ba ya rengkat dor ha ki wei kiri ka jing don jong kini ki jaka pule ki ba biang ki tei ya ka perkhat perdan jong ki long den ha kani ka than ki ban ya rengkat reng bat ki skul ba ha ki wei kiri ka perthei ulaong Menteri Rangba ulaya kranru bat ki samla pule ha kani ka si ha ki ba bon ki phang jing start bat jing tep Kinong yalam jong ka Khasi Students Union war mausau ribhoi district haka nyau tarik nailar kila khang tala ya ka we ka dukan de dawai farmasi ka badon haka shnong war mausau haba ka seng kala yo ki jing ujor na ki pat ba ki ba let thiet dawai na kani ka dukan ba kala de ya ki dawai ki ba lakut ya kerta bandi expiry date kumta haba la bishar benia la shem kumta bat la shem ya karai ban khang tala sendan ya kate ka dukan bat pha let phai mardor ya utrai dukan shaka jaka ba usa namar ubu ya ka jing em jong ki breu ha kani ka shnong bat ka than hi ha ka jing ma ka bakraw Usama receive pator President KSU war mausau unit ulaya tho kaseng kala yo ya ka jing ujor na kinong let thiet dawai halor ka jing de ya ki dawai ki balakut kapor karta bandi expiry date hakani ka sngi kila let mi shakate ka pharmacy lalap shisha bo na ki dawai bakane ka pharmacy ka de ki de balakut por habaka seng kala ti benya lalap ka ne ka dukan de dawai kamdon ka license ban play pharmacy hakashnong war mausau itu hal lagi kawas ya nah itu mulai loko corona itu depan mana itu di sana ini ki espiritet ha mulai loko corona itu itu hukum dah boh Aji dukan bon korot jam license apni nai dawai aro expiry date bikri nah itu mau dekhan ada mana bon kota ana lage ha en keni en kot record ni you have trading license jadi ini drugs license apply no trading license apply for district council apply apa tadi
din ba ila yo ya kecil jor habis je ba way neki farmasi bu ya ka dukan mo ko snong mo so te kum kasing ila let ban check ni dawai te nilalap ya kecil sya ba babun ni dawai tu ki de ki dawai ki bala expired date bala tu for but kum menrap no ba i presiden meni la keren smart ba awede ke selalu ni la siang menpani u rei uang ba ukan bu apu dukan bu seying nyimtip kata kaying u ron seno ron si asam ne ron seni sepo nong warmasa te nakaleng jongi kum kaseng ni ketujur ya ki nong penyak senong jong kena kathan dei tang senong warmasa rei jong kene ke area hi bar kowe baki long adakar baki nom isu kelumar aku bede berka NOC namar ba lada ki nong penyak nong ki ai ya ke NOC ki dekhar ki bawan nabar ki bu ya ki dukan dawai jong ki farmasi jong ki bu kelumar te ka bu jingma ya ki nong nong ki jongi namar ha kani ka nong ha ka dong than ki jongi ki dang pun ki beri ki ba nila nong ki ba dang duna ku pule puti kim tim watang kumno ban pet ya ka kapor jong dawai te ikan tujur iki no susnong bakim dei ban ai no siklumar iki no ki ba manpan permission ban bu dawai aku susnong hantam ki bawan nabar te na ka jikapan ikalong ba na kalian juga susnong bakim subha ki ban ailat ya ki briu lajong bakim wan ya ban bu farmasi aku susnong te nangni sikmat ba kimbit su ban INC ya gino ba kibarjel lagi pan NOC ya Badak itu ki khubor ngila poy shaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibon.